ka hinyo trap youth council kalapin shai ba halor ka jinyap jongway brio ubakirni drugs hakaba ong bakaseng kamdon benta AA Henry ka shakano bakla u general secretary ke HYC u Isaac Basayamon ulo ong ba watla la khot hajeri u Hasadar police station Henry amdon satya kano ka jingkno ya ke HYC ha ke FIR ula keno abadon katto katni gibriu ki ba persang wan pinja burom ya kaseng namar gejing bishni ki kam jong ke HYC ki pulit ru kila pentikna ba amdon sabut AA ban pin I ba ke HYC kadon benta ha gejing sho kabalajia utai ubriu ula sha thombor hamuda ha ka arphlai tarik unai bieng arjar arpusan bat ula khlat no hanazarat hospital ha ka sau tarik uno pra arjar arpusan kajunya kendu ya kalong yeng jong utai ubriu kan salong shen kat ba gejing toket kadang ya chakman khot jong am tak singa ni kadai lor kajing kadang kajing yap lu khona kadai drop sadik ha FIR kam sumla dan ka kajing manshat ni ngi kadai kidan bat ki bre ba an la manong bat set ani bisni kam ka bani drai de ki keno ni ba ni la ni dei mangi ba dan benta dei dei awan ni benta lai ka la kali da po pulet ai de kamnon kum ta kai ba na kalian jongi ka sang dan benta kita kai so ni ban bom yap na Jadi kembali pa iki. Dan kibre ki banadin ba kim shot ya kata kalong yeng banong ba ngide mangi ba dan betah ni kam ni sak bom takana kali ka arpulai tarik ku November bat klat aka sa tarik Desember ko nazar hospital Sabom hai. kini mudah Tik am nak yang pulit tu khat la da kalian ju wang tip ni yimde kibre bolom tan dari man bangile nono ngile da bisa bet yimde bale kadian bali bom adu da lu tak siam jadi nak kalian pulit wang apa dapat ya pemerti sebawan ha yu kai badan kibre wang bagi dan pertama ngi kan jai beri di bosong masak sih. kini ki besa ni ki sani ki jan ni dengan buka ben bau teng suki Thank you.